Amen. Tuzize umusaraba ururimi ni rubi. Haleluya. Ururimi ni rubi cyane kuko ururimi n'akagengo gatonyi kari mu zindi ngingo zose. Yesu nashimwe. Gase ururimi ntabwo binganya n'umutwe, ntabwo binganya n'umutumba, ntabwo binganya n'amaboko, ntabwo binganya n'amaguru, ariko nakantu gatonya katurira isi yose, nakantu gatonya kakubuza ubuzima, nakantu gatonya kakubuza kubaho. Yesu nashimwe. Noneho Uwiteka yatubwiye ngo buza ururimi rwawe. Yesu nashimwe. Rureke kuvuga iby'ubuhuvyi, rureke kuvuga ibyo guhendana. Yesu nashimwe. Ururimi rurimo ibintu bibiri. Harimo ibibi n'ibyiza. Yesu nashimwe. Noneho rero niwaguma uvuga ibibi gusa ndetse ntabwo uzoba wubatse Imana. Yesu nashimwe. Bisobanura ngo Imana idutuma tugirene dukora ibyiza. Ururimi navamo gutukana, ururimi ruvamo gucokorana, ururimi ruvamo kunegurana, ururimi ruvamo ibintu byinshi. Kesho ururimi ni ikintu gikora ikintu kibi cyane. Yesu nashimwe. Noneho 13 natubwiye ngo uzobuze ururimi rwawe nturamvure ikibi. Yesu nashimwe. N'iminwa yawe ntivuge ibyo guhendana. Yesu nashimwe. Umunwa wacu mbega mwene data daba ukuntu uvuga mwene data mubo mugendana mubo muvugana mubo mukorana umurimo. Yesu nashimwe. Mukazi ukora mbega ururimi rwawe urucunga gute? Haleluya. Urucunga gute? Wifata gute? Ntabwo uri kurarukoresha mu guhendana, mu kubesha. Yesu nashimwe. Ntabwo uri kurarukoresha mu kuvuga ibitari byo, ntabwo uri kurarukoresha mu kuvuga ibihubye ibidakora mu buryo bw'Imana. Yesu nashimwe. Noneho Uwiteka atubwira ngo nyimbura umukozi w'Imana, nyumva wubaha Imana, ukavuga ijambo ry'Imana, noneho ubwo urimo kurukoresha ibyiza, noneho ubwo ngongere no kurukoresha ibibi. Hari ijambo ry'Imana rivuga ngo mbega akanwa kovuga ibyiza ko kongera kakavuga n'ibibi, ngo mbega isoko rivamwe ibyiza ariko ngarikavamwe ni isoko ryovamwe amazi meza ikavamwe n'amazi mabi. Ahubwo ntabwo bikunda. Nukukirane nungukora ibyiza ukagena nayo ndetse ugakora icyo Uwiteka ashaka. Mwene data ni wafata ururimi rwawe ukarurinda mu kintu uzarinda ururimi rwawe, uzaba uri kurakora iby'Imana ikunda. Yesu nashimwe. Uzaba uri kurakora iby'Imana ishaka. Yesu nashimwe. Kuko mwene data niyo azakagutuka akanakuvuga ururimi rwawe ukagwenda kumwishura, bizatuma mwe muri rawe wazatuma girane akomera mutima wawe. Yesu nashimwe. 14 ngo tandukana n'ikibi ukora, tandukana n'ikibi ukora ibyiza. Rondera amahoro uyakurikire kugira ngo uyigishe. Yesu nashimwe. Kugira ngo uyashikire. Yesu ashimwe cyane. Nashimwe cyane. Yesu ahimbazwe. Muraho neza. Turashima Kristo. Tugiye gutangira ikiganiro twiragiza Imana. Njye mugiye gutangira nawe ikiganiro. Njye banyitandukanye Patrick. Kozi Imana watangira twibwira. Nitwa Kwizera Samuel. Amazina yanjye nayo ni Kwizera Samuel. Nkaba muri iki gihugu ndimwo naje umuvugabutumwa. Igihugu mvukamo ni mu Burundi. Mu Burundi ndi umusore, nkaba nkunda Imana, nkaba nkunda gusenga, ndetse n'abubaha Imana bose bakwiye byo gukiranuka nabo ndabakunda kandi nkabanezererwa. Okay, no kuvuga ngo uri umusore ukunda Imana. Uri umukozi w'Imana cyangwa uri umwana w'Imana? Ndi umwana w'Imana. Kubera icyo utari umukozi w'Imana? Umukozi w'Imana kuvuga umukozi n'umuntu akora akaronka imirimo akahita agenda. Urumva, ariko umwana w'Imana ni umwana nyine aba ari ngaho. Ntabwo se we kuko iyo uri umwana wo mu rugo, ntabwo ufite garanti cyane, ntabwo ufite igihe cyose uri ngaho. Ariko uri umukozi uba ufite igihe bazoguhemba, hamugagitugirane bamaze guhemba ukahita ugenda. Ntabwo rero ndi umukozi ariko ndi umwana w'Imana. Urakoze cyane. Ari benshi abakozi, hari abana b'Imana benshi bakunda kubabona abakozi b'Imana, kandi burya ngo umwana mu rugo ngo niwe wegera umubyeyi cyane kurusha umukozi. Ko umukozi abanza gusaba uburenganzira, ariko umwana we azayisanga ku mubyeyi. Cyane.
Okay, noneho twatangira dusenga, tugasengera iki kiganiro, tugasengera abazadukurikirana, yego, tugasenga kandi iki kiganiro kikazagira ijambo ry'Imana ugiye kutwigisha rikazagira benshi rifasha kandi rikazagira benshi rihereza cyane. Yego, reka rero dufate umwanya wo gusenga ko turi hano, ndetse n'abatwumva n'ariko baratureba bahita nabo nyine babigiraho. Data, turagushimiye kubw'imbabazi zawe, turagushimiye kubw'urukundo rwawe, tugushimiye kubw'ineza yawe, tugushimiye ko waturinze, tugushimiye ko watuzigamye, tugushimiye ko watwitayeho. Uwiteka, byiringiro byacu, uri Imana igira neza, uri Imana itabara, uri Imana irengera byose, uri Imana twizigiye, uri Imana twiringiye, Imana itari Bayali, Imana itari Dagoni, Imana y'ukuri, Imana y'igitangaza, Imana ishobora byose. None Uwiteka, byiringiro byacu, tuje imbere yawe hano, Uwiteka gitanda cyiza, none nje nyina ngabonye n'icubero nyina amahoro, byiringiro bya Jehova Jire, dufashe umwanya wo gusenga no kuguhamagara, dufashe umwanya wo kwinginga mu izina rya Yesu Kristo. Mana, umwanya tugiye dufate kuganira nawe mu izina rya Yesu Kristo. Mana, duciye Mana kungaruka na bumenyi, reka Mana ubwiza bw'Imana buturasire, reka imbaraga zawe ziturasire uyu mwanya ngwino hagati muri twebwe. Iri jambo Data twese uri mu ijuru, Mana, bagiye kuryumviza, Mana, babohora imitima y'abeshe, bamwe bakire gukira, bakizo bakire imitima yabo. Mana, ubwiza bw'Imana bugaragara, umuhemu yaragaragare. Yesu, uzobukoze kazo bugize neza, tuwe muri presence yawe, tuwe mu bwigobeko bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Mu byo twase imitego yanyuka nimwe mumbi, ibyo twase n'abademoni, ibyo twase n'ibitavi wawe, ariko duhamagaje ubwiza bw'Imana, duhamagaje imbaraga z'Imana, duhamagaje ubushobozi bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Data wa twese umujuma turakwiragije, Mana, bagate muri twebwe, uze kubana natwe mu izina rya Yesu Kristo. Mana, mu magambo tugiye kuganira yawe, Mana, turakwinginze muhemu yera ari we yivugira. Icyo twase n'umupfu n'ubupfafa, icyo twase n'ibyo Satani, Mana, yo kwifatanya, ibyo turabisamuje mu izina rya Yesu Kristo. Mana, ndasengera n'abagiye kumva amagambo yawe, agira imitima yabo babohoka, Mana, imitima y'abenshi igire kubohoka, imitima y'abenshi igire ihumure, imitima y'abenshi igire ituze. Mana, ubwiza bw'Imana bugaragare. Tugushimiye ukuntu ugiye kubana natwe, tugushimiye ugiye gukorana natwe, Mana, nawe ugiye kubyumviriza, Mana, wiyerekane nk'Imana. Urakoze mu izina rya Yesu Kristo, amen. Nakoze cyane umukozi w'Imana. Noneho watuzaniye ijambo uno munsi kugira ngo abe iryo dutangirana naryo. Noneho ijambo ry'Imana n'umunsi tugomba ko twigishanya ko ni ijambo dusoma, ni ijambo nkunda cyane, ni ijambo natanguriye nkitangura gukizwa, ni ijambo natanguye gusoma numva rinezeye cyane. Ni ijambo dusoma muri Zaburi ya 25, Zaburi ya 25 ku murongo wa mbere. No tugaze no turabe n'abadukurikiranye nabo nyine bagiye kubyumviraho. Turasoma Zaburi ya 25 ku murongo wa mbere. Haravuga ngo Uhoraho ni wewe umutima wanje urangamije ko, Mana yanje ni wewe nizigiye, simaramare abasi banje ntibanyihaye. Ni koko abakwiteze nawe uzomaramara, abemukatanyandira nibo bazomaramara. Uhoraho nyereka inzira zawe, nyigisha inzira zawe, undongorere mu kuri kwawe, unyigishe kuko ari wewe Mana y'agakiza kanje. Ni wewe nirirwa niteze, Uhoraho we ibuka imbabazi zawe no kugira neza kwawe, kuko byamyeho uhereye kera hose. Ntiwibuke ibyaha byo mu busore bwanjye, canke ibicumuro byanje. Nk'uko imbabazi zawe ziri abe ariko unyibuka, kuko kugira neza kwawe Uhoraho ni mwiza, aragororotse, nicyo gituma atazo kwigisha abanyabyaha inzira mbi. Haleluya, amen. Yesu nashimwe. Amen. Iyi ni Zaburi ya Dawidi. Dawidi yari karasenga, Yesu nashimwe. Iki ni igihe umuhungu we Absalomo yari karamuhama. Haleluya, amen. Dawidi amagambo yose yari karavuga, cyane amagambo yose yari karasenga, harimo n'ubuhanuzi. Yesu nashimwe, harimo n'ubuhanuzi. Bisigura ngo yuko n'umugabo Imana yavuganye n'Imana cyane,
kandi umugabo yakuze ari mu gasuzuguro, yakuze mu buzima mubi, aragira intama. Yesu nashimwe. Yakuze atagira abavyeyi biwe ntibamukunda cyane nk'uko bakunda barumuna we. Yesu nashimwe. Ijambo ry'Imana rero ko ratubwira ngo Mana yanje ni wewe nizigiye simaramara. Yesu nashimwe. Hanige yekasenga agiye kwica Goliyati. Haleluya. Kuko yari amasengesho avuga ngo ariko yiringira Imana. Yesu nashimwe. Yari mu bibazo, yari mu ntambara, yari mu marushwa, aravuga ngo Mana yanje ni wewe nizigiye simaramare, abansi banje nibanyihaye, ni koko abakwiteze nta uzomaramara. Yesu nashimwe. Bisigura ngo yiteze Imana. Haleluya. Umwana w'umuntu wewe ashaka kwitega mama wawe cyane ukitega so wawe cyane ukitega undi muntu. Yesu nashimwe. Ariko Dawudi wewe yatakamye asenga avuga ngo Mana anje ni wewe nizigiye simaramara. Yesu nashimwe. Tureke kwizigira abantu ariko twizigira Imana. Tumere nka Dawidi. Yesu nashimwe. Ngo ni Zaburi ya Dawidi. Amen. Aravuga ngo Mana yanje ni wowe nizigiye simaramare, abansi banje bonye kunyihaya, ni koko abakwiteze nta uzomaramara. Mbega wewe ubunyumva cyane namwe turi kumwe, wumva wo kwizigira ndi mu ntambaro urimo, mu bibazo urimo. Yesu nashimwe. Ku murongo wa 5 avuga ngo ni koko ngo abakwiteze nta uzomaramara, ngo abahemuka atanyanduruko ni bazomaramara. Yesu nashimwe. Ushaka guhemuka atanyanduruko, ugahemuka bivanye n'ibibazo urimo. Yesu nashimwe. Ugasanga uvuye ku Mana. Abantu benshi miki gihe dusanga duhura n'ibigeragezo, tugahura n'ibibazo, tugahura n'amatiko n'amajambo menshi. Kubera iki? Twibagiye iyaturemye. Yesu nashimwe. Twibagiye Imana yacu. Ariko Dawidi we ntabwo yigeze yibagira Imana yiwe. Haleluya. Yaravuze ngo Mana yanje ngo niwe niteze, ngo ariko ni koko ngo abakwiteze ntaho uzomaramara, ngo ariko ngo abahemuka atanyanduruko niwe bazomaramara. Yesu nashimwe. Nshuti yanje ntuhemuka atanyanduruko. Guhemuka atanyanduruko ni kuva ku Mana atampamvu. Yesu nashimwe. Kandi Imana yarakugiriye neza. Kuvyuka honyene ukavyuka ukabona umeze neza ni Imana yabikoze. Yesu nashimwe. Gufungura, kwambara ni Imana yabikoze. Haleluya. Ugasanga rero urahemutse atanyanduruko. Yesu nashimwe. Ku murongo wa 4 avuga ngo nguhoraho nyereka inzira zawe, nyigisha inzira zawe, undongore mu kuri kwawe unyigishe. Yesu nashimwe. Mama wawe we abo muvukana se bo kwereka inzira cyane abandi base bo kwereka inzira, ariko umuntu yo kwereka inzira ni Imana isumba byose. Yesu nashimwe. Dawidi we yarabona yuko atawundi muntu yo mwereka inzira. Haleluya. Dawidi we yarabona ko atani yobona inzira atari mu Mana. Arasenga atakamira, aravuga ngo Mana ndashaka kunyereka inzira zawe. Yesu nashimwe. Undongore mu kuri kwawe. Haleluya. Undongore mu kuri kwawe kuko ari wewe Mana y'agakiza kanje. Yesu nashimwe. Haleluya. Mbega mwene data uri kuranyumviriza cyane, wewe uri kuranyumva, wumva wo ninde yo kuronga mu nzira z'Imana. Yesu nashimwe. Ushaka kugira abagenzi bagusha mu ngeso mbi. Yesu nashimwe. Ushaka kugira inshuti, ugasanga inshuti n'ibyo ziguhanuye nta nzira nziza ziko zirakwereka. Haleluya. Ariko Imana yonyene aba ari urusenga, aba utakambira, aba ari winginga Imana. Haleluya. Ukavuga ngo Mana nyereka inzira zawe. Dawidi we yarabitewe neza, aravuga ngo Mana ni wowe nizigiye, ni wowe nshira umutima wanje, ni wowe niringiye, ndashaka kunyereka inzira nuwo cyamo. Yesu nashimwe. Kuko nta nzira nimwe ndiko ndabona, kuko aho noca inzira hose hari ibibazo, hari ntambara. Yesu nashimwe. Reka rero twiringira Imana. Haleluya. Reka twizigira Imana. Reka twumve Imana yonyene yo twereka inzira. Reka twumve Imana yonyene yo twocamo. Tumere nka Dawidi. Yesu nashimwe. Burya Dawidi yarakora ibyaha byinshi. Haleluya. Ariko ikintu cyanezereza Imana nuko muri we yarafite ukwihana. Yesu nashimwe. Yarafite ukwihana kuko biriya tubwira ngo Dawidi yakoze ibyaha byinshi. Yesu nashimwe. Dawidi yakoze ibyaha byinshi. Mwibuke nuko yigeze gukora icyaha aricyo cyatumye Imana iraka. Ravuga ngo yewe Dawidi we kubwo nakugirenza ngana gutabara, nagushira ku ngoma, naguha inkomezi ukica Goliyati, naguha inkomezi ukica indubu, ukica intambwe. Yesu nashimwe. Aravuga ngo iki kintu ukoze ntabwo ngiye nacihanganira. Yesu nashimwe. Icyaha yakoze n'igiki? N'icyo yakoze asamanya yasamanye muka Uriya. Iryo jambo tubisoma muri Samuel wa mbere. Haravuga ngo Dawudi akora icyaha gikomeye cyane.
Yesu nashimwe. Akwiye cyane gikomeye cyane asambanya muka Uriya, asambanya muka Uriya yongera yica n'umugabo wa Uriya. Yesu nashimwe. Aranabinyegeza aranabifuka. Ukuntu byagenzeho nuko ngo yari kunze etaje, ari kunze etaje abona umugore ari karoga ahitira mwifuza. Yesu nashimwe. Ahitira mwifuza kandi atarabuza abo yifuza, hari afite incoreke nyinshi, yari umwami ntaco yarabuze. Haleluya. Ariko kubwira ari byo mubiri aramwifuza. Aba mu ntege nkuko na mwene data wa mu ntege. Yesu nashimwe. Ariko arabinyegeza. Ariko haba umuntu musabye w'Imana aramubwira ngo nubwo wakoze icyaha Imana yo yabibonye. Yesu nashimwe. Imana iramubwira ngo yewe Dawidi nubwo ukoze icyaha ikisinzo kiguharira. Dawidi yagize ubwenge bwinshi cyane kuko niko mvuga ku ijambo ryo gusaba imbabazi, nuko ku ijambo ryo kwinginga Imana, ijambo ryo gutakambira Imana nkuko Dawidi yatakambira Imana izaburi tugura 25. Yesu nashimwe. Noneho rero Dawidi rero bimaze kugenda uko aramenya yuko Imana yabimenye. Haleluya. Bibe tugira ngo yafashe ibyo yafashe mu nzu afata asaba imbabazi Imana, bango Mana mbabarira, atakambira Imana ariko Imana yamwumva. Ariko Dawidi yari afite ubwenge. Haleluya. Dawidi yari afite ubwenge, avango afata ibyo yari afise byose, afata amafeza, afata amazahabu, afata ibintu byose by'agaciro. Aravuga ngo kuko Imana yamubwiye yuko kuvuga icyaha ukoze ntabwo uzokwiga wubaka itero ryanje cyane ntabwo uzokubaka ishengero ryanje. Noneho rero Dawidi bigenze ukavuga ngo nubwo je nazoyubaka reka mfate ibyo mfite byose. Haleluya. Reka mfate ibyo mfite byose ndabishire, mfate amashikanwa ndahereze umwana wanje abasari wazokubaka ishengero. Yesu nashimwe. Azokwitorera afata amafeza, afata inzahabu, ibyo afite byose abihereza Uwiteka ajya kubishikanira Imana. Maze Imana iri mu ijuru avuga ngo niyo havuye ijambo rivuga ngo nta mugorotsi nabonye afite ubwenge nka Dawidi, nta mugorotsi nabonye afite ukwihana nka Dawidi. Yesu nashimwe. Noneho Imana itimubabarira bavuga ngo icyaha wari wakoze nacyo kubabariye. Yesu nashimwe. Bisigura ngo rero Imana n'umuvyeyi kandi imbabazi zawe zamaye ibihe byose. Yesu nashimwe. Imbabazi zo Uwiteka zigira igihe cyose. Iyo witarukanije n'icyaha ugasaba imbabazi Imana ndetse Imana nakugirira neza. Haleluya. Ku murongo wa gatanu ngo undongorere mu kuri kwawe unyigishe kuko ari wewe Mana y'agakiza kanje, ni wewe nirigwa niteze. Yesu nashimwe. Imana ikurongore mu kuri kwawe. Yesu nashimwe. Ubo mu mwanya wo gusenga ayo masengo je dai karasenga. Haleluya. Yari karasenga ngo Mana ndashaka undongore mu kuri kwawe. Amena. Undongere mu bwiza bwawe. Undongere si nikoko ngo abakwiteze nawe uzomarama. Yesu nashimwe. Mbega mwene data wewe ninde uri kuraraba, ninde uri kurizigira, ninde yo kuronga mu nzira zayo. Yesu nashimwe. Kuko wizigiye mwene so, wizigiye inshuti zawe, wizigiye abavyeyi bawe, wizigiye abavandimwe bawe, abo ntaco bokumarira. Ariko Dawidi we yarabonye uwo yo kwizigira. Yesu nashimwe. Yarabonye uwo kwiringira, yarabonye uwo yotakambira, yarabonye uwo yo kwishimikiza. Yesu nashimwe. Muze twishimikiza Imana. Haleluya. Gatandatu atavuga ngo guhoraho ibuka imbabazi zawe no kugira neza kwawe kuko byamyeho uhereye kera hose. Yesu nashimwe. Atayibuka za mbabazi zawe. Amena. Yibuka ko yakoze ibyaha, yibuka ko yagendeye mu ngeso zitari nziza, yibuka ko ibyo yagiye akora nubwo yari umwami. Amena. Nubwo yari umuntu afite icubahiro, nubwo yari umunyankomezi, ariko yibuka ko ibyo yagiye akora, ariko yibuka ko ibyo yagiye akora. Yesu nashimwe. Nawe ureka kwinangira mwene data, ureke kwinangira mu cyaha, ureke kwinangira mu bibazo, ariko ni wizigira Imana. Haleluya. Wizige data wa twese uri mu ijuru kuko nawe ashoboye byose, kuko nawe agira neza, kuko nawe arahambaye, kuko arengeye byose kuko wewe wiyizi. Yesu nashimwe. Haleluya. Ku murongo w'indwi aravuga ngo ntiwibuke ibyaha byo mu busore, ntiwibuke ibyaha byo mu busore bwanje canke ibicumuro byanje nkuko imbabazi zawe ziri, abe aruko unyibuka. Haleluya. Abe ari kunyubuka kubwo kugira neza kwawe uhoraho.
Yesu nashimwe ngo ntiwibuke ibyaha. Amena. Reka mwene data uri kuranyumva, Imana ntiyibuke ibyaha byawe kuko wakoze ibyaha byinshi. Yesu nashimwe wagenewe ibintu byinshi. Haleluya. Biratubwira ngo nta mugororotsi n'umwe ariho ku isi ariko uwejwe n'amaraso Yesu Kristo akemera kwihana, akemera guca bugufi, akemera kuba nka Dawidi, akemera agatunganya ubugingo bwiwe. Yesu nashimwe. Uwo ni Imana yemera, uwo ni Imana yinginga. Haleluya. Haleluya. Twiyegereza Imana, turi mu busabane n'Imana, twanka icyaha n'igisa naco kuko ni wanka icyaha n'igisa naco ndetse Imana izo kugira neza. Yesu nashimwe. Imana utaharira, Imana utagirira neza. Haleluya. Dawidi avuga ngo Imana ngo ntibuke ibyaha byo mu busore bwanje, mumaze ngo ngirire neza, ngo kandi ntabare, ngo nyinginge kuko wamye ibihe byose, ngo kandi ushoboye byose kandi uratabara. Yesu nashimwe. Haleluya. Ku murongo w'umunani aravuga ngo guhoraho ni mwiza, aragororotse, nico gituma azokwigisha abanyabyaha inzira. Yesu nashimwe. Uraho ni mwiza, urahambaye, urahagira neza, uraho umunyembabazi nyinshi. Yesu nashimwe. Hari ijambo ry'Imana rivuga ngo uraho ngo yimura imisozi akayibukana inkume ishavugisha. Yesu nashimwe. Haleluya. Ngo yimira imisozi akayimukana ishavugisha, umujinya mwinshi. Bisigura ngo iyo wiringiye Imana, uwiringiye Uwiteka yakugirira neza. Aha Dawidi ku murongo w'umunani avuga ngo uhoraho ni mwiza, aragororotse, nico gituma azokwigisha abanyabyaha inzira. Haleluya. Ngo yigisha abanyabyaha inzira. Haleluya. Kwigisha inzira ni inzira nziza y'ubugororotsi, ni inzira nziza yo kumenya Imana. Ntabwo Imana rero nawe wagira ibyaha bingana gute, nawe ugira ibyaha biteye ubwoba gute. Yesu nashimwe. Bityo ngo Dawudi yakoze ibyaha byinshi. Yesu nashimwe. Ariko kuko yamasaba imbabazi, kuko yamayiringira Imana, kuko yamatakambira Imana, ndetse Imana ikamugira neza kuruta ibindi byose. Haleluya. Amena. None reka twongere turabira ijambo ry'Imana. Dukora nyene turacari muri Zaburi nyene. Ijambo ry'Imana dusoma Zaburi ya 34 ku murongo wa 11. Zaburi ya 34 ku murongo wa 11 niho twongera twigishanye amaduheze cyo dufata umwanya wo gusenga. Haleluya. Haravuga ngo Zaburi ya 34 ku murongo wa 11 turashikana 22. Nababwiye ko ndi Murundi. Yesu nashimwe. Ni ku murongo wa 10 ngo yemwe bana bato nimuze munyumvirize, ndabigishe kubaha uhoraho. Ninde agomba ubugingo akifuza kuramba? Ninde agomba ubugingo akifuza kuramba ngo azobone ibyiza? Haleluya. Azobuze ururimi rwiwe ntavuge ikibi na kimwe. Yewe ntuvuge ibyo uguhendana. Haleluya. Atandukana n'ibibi, ukore ibyiza, rondera amahoro, uyakurikire kugira ngo uyashikire. Haleluya. Inyonga z'uhoraho ziri ku bagororotsi, n'amatwi yiwe ayabangira ugutungana kwabo. Igitsure cy'uhoraho kiri kubakora ibibi. Ngo igitsure cy'uhoraho kiri kubakora ibibi, ngo azimanganye ukwibukwa kwabo mw'isi. Abagororotsi baratakambye uhoraho arabavuga, abakize amagorwa yabo yose. Uhoraho aba hafi y'abafise imitima imenetse. Haleluya. Kandi akiza abafise imitima ijanjaguritse. 19 avuga ngo amarushwa y'umugororotsi nishimwe, amarushwa y'umugororotsi nishimwe, ariko uhoraho ayamukiza yose. 20 inzi azigama amagufa yiwe yose, nta na rimwe rivunika. Ibibi bizokwica umunyakibi. Abanka abagororotsi
bazotsindwa n'urubanza. 22 uhoraho acungura ubugingo bw'abasavyi biwe mubamuhungira ko nta numwe azotsindwa n'urubanza. Haleluya. Yesu nashimwe. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo haleluya. Cumi nayo bavuga ngo yemwe bana bato nimuze mumvirize abigisha yemwe bana bato nimuze mwumve abigishwa kubaha uhoraho. Yesu nashimwe. Ngo ijambo rivuga ngo ni Zaburi 34 11 rivuga ngo yemwe bana bato nimuze abigishwa kubaha uhoraho. Haleluya. Mbega wewe ubahoraho gute? Haleluya. Umwubaha gute? Nyimba ukora ibyaha ntabwo uri kuramwubaha. Nyimba ugenda mu bidatunganye ntabwo uri kuramwubaha. Yesu nashimwe. 12 bavuga ngo ninde agomba ubugingo akifuza kuramba, ninde agomba ubugingo akifuza kuramba azobone ibyiza. Yesu nashimwe. Ngo ninde agomba ubugingo akifuza ibyiza. Haleluya. Mwene data nta muntu numwe atifuza ibyiza. Nta muntu numwe atifuza kuramba. Yesu nashimwe. Ariko ngo nyimba ugomba ubugingo ukifuza n'ibyiza ngo nubahe uhoraho. Yesu nashimwe. Nukora ibyiza nugendane nayo. Yesu nashimwe. Tandukana n'icyaha ukora ibyiza wubaha Imana nayo izokugira neza. Haleluya. 13 bavuga ngo uzobuze ururimi rwawe nturamvure ikibi. Yesu nashimwe. N'iminwa yawe ntivuge ibyo guhendana. Haleluya. Amen. Tuzize umusaraba ururimi ni rubi. Haleluya. Ururimi ni rubi cyane kuko ururimi n'akagengo gatonyi kari mu zindi ngingo zose. Yesu nashimwe. Gase ururimi ntabwo binganya n'umutwe, ntabwo binganya n'umutumba, ntabwo binganya n'amaboko, ntabwo binganya n'amaguru, ariko nakantu gatonya katurira isi yose, nakantu gatonya kakubuza ubuzima, nakantu gatonya kakubuza kubaho. Yesu nashimwe. Noneho Uwiteka yatubwiye ngo buza ururimi rwawe. Yesu nashimwe. Rureke kuvuga iby'ubuhubyi, rureke kuvuga ibyo guhendana. Yesu nashimwe. Ururimi rurimo ibintu bibiri. Harimo ibibi n'ibyiza. Yesu nashimwe. Noneho rero niwaguma uvuga ibibi gusa ndetse ntabwo uzoba wubatse Imana. Yesu nashimwe. Bivuga ngo Imana idutuma tugirene dukora ibyiza. Ururimi navamo gutukana, ururimi ruvamo gucokorana, ururimi ruvamo kunegurana, ururimi ruvamo ibintu byinshi. Kesho ururimi ni ikintu gikora ikintu kibi cyane. Yesu nashimwe. Noneho 13 natubwiye ngo uzobuze ururimi rwawe nturamvure ikibi. Yesu nashimwe. N'iminwa yawe ntivuge ibyo guhendana. Yesu nashimwe. Umunwa wacu mbega mwene data daba ukuntu uvuga. Mwene data mubo mugendana, mubo muvugana, mubo mukorana umurimo. Yesu nashimwe. Mukazi ukora mbega ururimi rwawe urucunga gute? Haleluya. Urucunga gute? Wifata gute? Ntabwo uri kurarukoresha mu guhendana, mu kubesha. Yesu nashimwe. Ntabwo uri kurarukoresha mu kuvuga ibitari byo. Ntabwo uri kurarukoresha mu kuvuga ibihubye, ibidakora mu buryo bw'Imana. Yesu nashimwe. Noneho Uwiteka atubwira ngo nyimbura umukozi w'Imana, nyumva wubaha Imana, ukavuga ijambo ry'Imana, noneho ubwo urimo kurukoresha ibyiza, noneho ubwo ngongeye no kurukoresha ibibi. Hari ijambo ry'Imana rivuga ngo mbega akanwa kovuga ibyiza ko kongera kakavuga n'ibibi. Ngo mbega isoko rivamwe ibyiza ariko ngarikavamwo ni isoko ryovamwa amazi meza ikavamwo n'amazi mabi. Ahubwo ntabwo bikunda. Nukukirane nungukora ibyiza ukagena nayo ndetse ugakora icyo Uwiteka ashaka. Mwene data ni wafata ururimi rwawe ukarurinda mu kintu uzarinda ururimi rwawe uzaba uri kurakora iby'Imana ikunda. Yesu nashimwe. Uzaba uri kurakora iby'Imana ishaka. Yesu nashimwe. Kuko mwene data niyo azakagutuka akanakuvuga ururimi rwawe ukagwenda kumwishura, bizatuma mwe muri wazatuma girane akomera umutima wawe. Yesu nashimwe. 14 ngo tandukana n'ikibi ukora ibyiza. Rondera amahoro uyakurikire kugira ngo uyigishe. Yesu nashimwe. Kugira ngo uyashikire. Haleluya. 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 Ngo rondera amahoro. Yesu nashimwe. Ngo tandukana n'ibibi. Mwene data nakwivuje uri kunkurikirana, uri kurandeba. Yesu nashimwe. Kuri YouTube ndashaka utandukane n'ikibi. Yesu nashimwe. Tandukana n'ibyo wifuza byose. Amena. Tandukana n'ubusambanyi, tandukana no kuvuga amagambo atari meza, tandukana n'ubushakanyi, tandukana icyaha cyose. Yesu nashimwe.
hari ibyaha twagize bito cyane, ibindi nabyo tubigira binini. Yesu nashimwe. Hari ibyaha twageze bito ibindi tubigira binini. Noneho utega ngo utandukana n'icyaha cyose, ntabwo utega tuvuga ngo dutore ngo uvuge iki ngo cyane ukora iki ngo cyane ubwe tandukana n'icyaha cyose, icyo Imana yanka cyose n'icyaha. Yesu nashimwe. Kuvayo 20. Haleluya. Rabango mabwirizwa 10. Yesu nashimwe. Ngo wubahe Imana. Yesu nashimwe. Ngo rusenge Imana yose sa. Yesu nashimwe. Ngo ntukice, ngo ntugasambane, ntukibe. Haleluya. Ntukigaize mugenzi so ikibi cyane ibiteye isoni. Haleluya. Ukora ibyiza. Yesu nashimwe. Ngo ntukara umugore wa mwene so. Haleluya. Ivyo ni ibyaha n'amabwirizwa 10. Mugero witoneye amabwirizwa 10 ukayitondera. Haleluya. Ugatandukana n'icyaha. Yesu nashimwe. Ukareka gukora ibibi, na Imana ibana nawe. Haleluya. Niko nkora nihuta. 15 avuga ngo inyonga z'Uhoraho ziri kubagororotsi. Haleluya. N'amatwi yawe abangira ugutungana kwabo. Yesu nashimwe. Ngo inyonga z'Uhoraho. Haleluya. Ngo ukuboko k'Uhoraho kutumbeye kubagororotsi. Haleluya. Muri batandukana n'ikibi, ugatandukana n'icyaha, no kwizaburi tubwiye. Yesu nashimwe. Ukagendera mu kuri kwayo. Ngo inyonga z'Uhoraho ngo ziri kubagororotsi. Haleluya. Nuko ijambo ry'Imana ritubwiye ku murongo haje ngo kutubwira ngo n'amatwi yiwe abangiye ugutakamba kwabo. Yesu nashimwe. Ngo n'ugutwi kwabo itakambuye ugutakamba kwacu. Mwene data, niyo watandukana n'icyaha, ugatandukana n'igisa nacu, ndetse ukubaha Imana. Yesu nashimwe. Na Imana zo kugira neza. Mu gutwi kwayo kurakubangiye. Haleluya. Isaba gusa kuyegera, isaba gusa kuyitakambira. Yesu nashimwe. Ibyo ngo abisere ngo batakambira Imana. Ngo Imana ngo yumva gutakamba kwabo. Yesu nashimwe. Nimaze kumva gutakamba kwabo, munesi bageneza kuti ibindi byose. Haleluya. Imana n'umuvyeyi wacu, Imana irengera byose, Imana ni Imana ishobora byose, ni Imana itakambira byose. Haleluya. Ngo none ngo nuze twitakambire, ngo ibangiye ugutwi kwacu, ukane ngo ukuboko k'Uhoraho ngo kurambiye kubagororotse. Mwene data, ndashaka kubwiza ukuri, nyimba ugorotse ugatunganira Imana, nta mpamvu Imana itakugira neza, nta mpamvu Imana itagutabara, nta mpamvu itakumva gutakamba kwayo. Yesu nashimwe. Ikintu Imana izitwanga nuko tuguma mu byaha, nuko tuguma mu busambanyi, nuko tuguma mu bushakanye, nuko tuguma mu besikro, nuko tuguma mu bupfu no mu bupapa. Yesu nashimwe. Tuvuga ngo turakije kududakirijwe, tuvuga ngo turabana Imana tutarabana b'Imana. Haleluya. Ibyo nitubireke. Yesu nashimwe. Turacyari kwijambo ry'Imana. 15 avuga ngo igitsure cy'Uhoraho kiri kubakora ibibi. Haleluya. Umva iyi mirongo rero kwa imirongo 15 na 16 abantu bose bafite imere nyimba ari abagororotsi. Yesu nashimwe. 15 hatubwiye ngo Yesu ngo inyonga z'Uhoraho ziri kubagororotsi, inzira z'Uhoraho ziri kubagororotsi. Haleluya. Ngo kandi ngo n'ugutwi kwabo kubangiye ugutakamba kwabo. Haleluya. 15 rero umva inyishure y'abakora ibibi. Yesu nashimwe. Umva inyishure y'abakora ibyaha, yabase gutandukana n'icane gisa naco. Umva inyishure y'abase gukora ibyiza. Haleluya. Inyishure y'abase gukora ibyiza. Haratubwiye ngo haleluya, igitsure cy'Uhoraho ngo kiri kubakora ibibi. Haleluya. Ngo abazimanganye uku ngo igitsure cy'Uhoraho kiri kubakora ibibi. Ngo azimanganya ukwibukwa kwabo mwisi. Yesu nashimwe. Ngo azozimanganya ukwibuka kwabo. Haleluya. Ngo umva iyo umunyakibi akoze ibyaha, Yesu nashimwe, agapfa ari mu byaha, iyo umunyabyaha akoze icyaha, Yesu nashimwe, cyane mwene data niwakora icyaha ugakora uri mu cyaha nyene, ndashaka kukubwiza ukuri. Haleluya. Ibyawe niwagira gupfa nta numwe azabyibuka. Yesu nashimwe. Kuko nta mbuto nziza wamye. Yesu nashimwe. Nta mbuto nziza wagiye wamira abantu. Haleluya. Ibyawe bizageraho kimwe gusa, uzokwama imbuto z'abanyakibi nyene, kuko n'umunyakibi nawe nyene afite imbuto ziwe, n'umunyakibi afite ukuna ameze. Haleluya. Bazavuga ngo asha yewe umwe yapfuye yakora ubusambanyi weye, yarakubisambanya biteye ubwoba, yarakora nibi, yari afite inzigo, yari ameze uko arakabona apfuye. Nijambo rivuga ngo nijambo ritubwira ngo ngwisi ngwizamwibukira ngo ndetse ntazokwibuka nazokwiga yibukwa na kimwe kubyo yigeze akora. Yesu nashimwe. Ngo kandi mu gitsure ngo kiri kubagorotse. Rero mwene data, ndashaka kuri kuranyumva
uri kurantega amatwi uri kurambona ndashaka utandukane n'icyaha Amen. ntabwo najya kukubwira ngo ntabyo nibwo mwamwari ngo akiraviza ngo akore bike abaza bankurikira bose cyangwa bagiye kumbona nzaza ndababwira icyaha Yesu nashimwe kuko n'iki Imana yantumye haleluya 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 tandukana n'icyaha n'igisa nacyo ugenane nayo n'Imana izokugira neza amena ngo kandi gicure ngo cyuhoraho ngo kiri kubakora ibyaha Yesu nashimwe urabikora nkihorera ukamera ko mpanye nawe nzobishira imbere y'amaso yawe uko bigenda bikurikirana Yesu nashimwe nyimba uri kurakora icyaha uko kingana cyose cyaba kinininya cyaba gitonya ndashaka kuvuga ngo mwene data igiciro cyuhoraho kiri ku mutwe wawe igico Imana irakubona ntabwo yigeze ntabwo ubwo twikwaye ntabwo kutumva kurumva kandi amaso ntabwo ari impumyi Yesu nashimwe na namwe ngo kwinyegeza na namwe ngo hose bikubona Yesu nashimwe icyo nagusaba rero no kugendana n'Imana icyo nagusaba no gutandukana n'icyaha ndetse Imana ikagura neza hama Imana ikagutse gugutwi hama Imana ukuboko kwayo ikomera kakubonekaho ikini Imana idufitiye no kugira neza kwayo Yesu nashimwe ikintu dufite ne bifu n'Imana n'icyaha iyo witandukanije n'icyaha iyo wasi cyane gisana tunese Imana kugira neza kandi Imana ni inyembabazi haleluya Amen. noneho 17 tuvuga ngo abagororotsi baratakambye uraho arabumva ngo abagororotsi umva inyushi zo kuba abagororotsi haleluya umva inyushi z'abagororotsi nayo umva kwiringira gotsi kuno gutubwira haleluya hatuba ngo abagororotsi batakambiye uhoraho Yesu nashimwe nshuti yanjye nyimba uri kurakora mu kuno mugoroka ukagendana n'Imana mwumva Imana yumvye gutakamba kwawe Yesu nashimwe ngo Imana yumvye gutakwamba kwawe ngo abagororotsi batakambye uhoraho arabumva ngo batakambiye uhoraho arabumva abakiza amagorwa yabo yose haleluya ngo abakiza amagorwa yabo yose haleluya ugenana n'Imana igukiza amagorwa yabo yose haleluya nimba uri mu bibazo nimba uri mu ntambara nimba uri mu bukene nimba uri ahantu nyine ubona ko byanse ahantu ubona ko byose bitandukaniye aho mama watogukiza aho shangaje watogukiza aho papa watogukiza aho abavandimwe watogukiza ariko urawe warakubwiye ngo yumvise kutakamba kwawe Yesu nashimwe ngo kandi ngwijo no kugutabara no kugukiza haleluya cyune bavuga ngo ngoraho aba hafi y'abafise imitima imenetse kandi agakiza abafise imitima ijanjaguritse haleluya ngoraho aba hafi y'abafite imitima imenetse amena iri jambo ryanezere cyane mu gatondo nabyutse ndiko nasoma ijambo ry'Imana numva rineze cyane nejo nanyu ndarisoma niyo mpamvu nagomye turisangire namwe n'inshuti z'umusaraba Yesu nashimwe abagiye kunyumva ni beshi nashaka rusangira ijambo ry'Imana iri rero umurongo wa 10 umurongo wa 17 no wanezere cyane ngo ngoraho ngo yumvise gutakamba kwawe Yesu nashimwe ngo umugorotsi wese ahari yumva gutakambya kwawe amena ni watandukana n'icyaha ukagena nayo noneho uteka yumvise gutakamba kwawe amena ngo n'imitima ngo nyumva ngo n'imitima imenetse Yesu nashimwe imitima imenetse rero ni wa mutima iyo niyo ukoze icyaha wumva ushaka kwihana wumva ushaka inyota yo kwihana Yesu nashimwe natangujya muri vango kwisi nta mugorotsi ariho haleluya kwisi nta mugorotsi ariho umugorotsi niwemeye kwihana akemera ubusabane bw'Imana akemera guca bugufi haleluya akemera kwizigira Imana Yesu nashimwe haleluya natangujya muri vango Dawudi akora icyaha Yesu nashimwe aba ngo Mana ngo wibagire ibyaha byo musore bwanje ngo ubagire ibyaha nakoze Yesu nashimwe yari karasenga kuko kiri musore yakoze ibyaha byinshi Yesu nashimwe none ageze kuba n'umwami ndorakora n'ibyaha byinshi Yesu nashimwe hari kazama ngo Mana ngo wibagire ibyaha byo musore bwanje haleluya ngo yibagire ibyaha byo musore bwanje none Uwiteka nawe arakubwiye ngo yibutse n'imitima imenetse mwakunda imitima imenetse ngo imitima itunganye ngo imitima ikeneye kubona ubwiza bw'Imana ngo imitima ishaka kuja mu mazi Yesu nashimwe ikumva inyota yo gukizwa neza ikumva inyota yo kuba mu busabane n'Imana dataka kwagurira Yesu nashimwe tutize umusaraba Imana ikunda umuntu yihanye haleluya ikunda umuntu yihanye agatandukana n'icyaha akizigira Imana ndetse akamubusabana n'Imana ndetse kisakabana nawe Yesu nashimwe iyo wihanye atabujyaje urimo iyo wihanye ukihanira kureka ndetse Imana irakugira neza haleluya ijambo nigeze gusoma ngo habo yari umunyabyaha akomeye cyane ngo yari umusambanyi akomeye cyane
tugize umusaraba nyimba ari icyaha gikomeye cyane ni icyaha cy'ubusambanyi. icyaha cy'ubusambanyi gifise ingaruka mbi y'imyaka 5. Yesu nashimwe. Nubwo wakwihana ukihana ariko ingaruka mbi y'icyo wakoze iragushikaho. Mukozi Imana, iminota yatujyanye ariko tuzagaruka tuvuga no ku cyaha cy'ubusambanyi kuko hano hanze hari icyaha cy'ubusambanyi cyane. Twagivuze ku cyaha twari turi gusoma ijambo ry'Imana kuri Dawidi, ndikumva twasoza dusenga duvuga neza abantu kugira ngo babashe kongera kumva, babashe kongera kubyutswa, babashe kongera kumva imitima yabo ibohokeye Uwiteka, kugira ngo babashe kongera kumva nyine bakwegera Imana. Tugasoza dusenga, so twazakomeza n'ikindi kiganiro no wigisha abantu ku busambanyi. Buriya niyo wigishije ikintu ukigisha ikintu kimwe ukakinjiramo neza, muri njye numva niyo mwumvishe nk'ikiganiro cyangwa numva nk'umuntu ari kuvuga ku kintu akagifokasinga aricyo cyonyine, bituma nyine numva uburemere bwayo. Nicyo gituma rero nari mvuze ngo wenda aho ku busambanyi twazafatira undi munsi tukavuga tukigisha ku bantu bari mu cyaha cy'ubusambanyi tukakinjiramo neza. Ahubwo ubu reka tubanze tuvuge ku byaha rusange kuko wazanye ijambo ritubuza gukora icyaha cyane rwose, icyaha n'igisa nacyo. Yego rero nuko rero reka nagucire mu cyuvuga, reka nsoze iri jambo ry'Imana kuko nari numva umwuka wera ariko arambutse, ariko navuga ngo rero nubwo nzagaruka twongeye twigishanye nkuko mwongeye kuntumira, n'uzagaruka twongeye twigishanye kuri icyo cyaha tukiramvuyeho. ariko ubu ngubwo nariko nanga akarorero kuri icyo kintu ko Dawudi nariko nanga kwihana yuko Imana itarangwa nuko wakoze ibyaha byinshi. Kuvuga ngo ubuhabu nubwo yajya n'umunyabyaha akomeye cyane uko yakora ibyaha byinshi, namuganije na Dawudi. Yesu nashimwe ko bose Imana yabababariye. Haleluya. Nariko ruvuga ngo nta kintu cya Imana itababarira, kimwe gusa umutima wawe iyo utunganye ukagenda nayo ukamu busabane n'Imana, ndetse Imana yakugira neza ukihana icyaha n'igisa nacyo ugafata ingingo utakinagisubiramo. Yesu nashimwe. Reka rero merameze nuko iminota itujanye. Yesu nashimwe. Reka merageze iri jambo nyariko nasoma kuko jewe niko nigisha mpera ku murongo umwe, nta muntu wese nganamwumva umurongo kunuge no vuga kugira ngo nzamenye n'ubundi bwo ne ngarukira aho nzohera. Yesu nashimwe. None twari tugeze kuri 18 haba ngo ntabwo ndahateba cyane ndiko nkora manuka. Amena. Nubwo amasaro utandukanye kuri 10 navuga ngo uhoraho aba hafi y'abafise imitima imenetse kandi agakiza abafise imitima ijanjaguritse. Yesu nashimwe. Mwene data nyine ufite umutima umenetse ushaka kuba mu Mana cyane, ukizigira Imana ukamubusabane n'Imana, ndetse data arakugira neza kuruta ibindi byose. 20 nakavuga ngo 20 oya tumanuke 9 ndavuga ngo amarushwa y'umugororotsi ni menshi ariko uhoraho ayamukiza yose. Yesu nashimwe. Ngo nubwo amarushwa y'umugororotsi ari menshi, amena, nubwo intambara ari nyinshi, nubwo ibibazo byose ngo uhoraho abikwiza byose iyo ukoze mu kuri no mugororoka. Haleluya. 20 aravuga ngo 20 aravuga ngo azigama amagufa yiwe yose nta na rimwe rivunika. Yesu nashimwe. Ngo azigama amagufa yose nta na rimwe rivunika. Uwo ni umugororotsi. 20 aravuga ngo ibibi bizokwica umunyakibi, abanka bagororotsi bazotsindwa n'urubanza. Yesu nashimwe. Shaka kubwira mwene data nyimba ufite ubukwanka gukorera Imana, nyimba ufite ubukwanka hari ikintu gikubaho we muharire. Yesu nashimwe. Kiraguharire nawe uhoraho nawe azogirane, azobizomenyana nawe kandi nawe nyine azomutsindisha. Nuko ijambo ry'Imana ritubwiye havuga ngo uhoraho acungura ubugingo bw'abasabyi biwe. Haleluya. mubamugirira ko nta na rimwe rizotsindwa n'urubanza na rimwe. Yesu nashimwe. Mubamuhungira ko nta numwe azotsindwa n'urubanza. Yesu nashimwe. Rero niwangira kwiteka ukamusabana n'Imana ndetse ukinginga nayo, ntabwo Uwiteka azogirane, azoguheba, azokugira neza kandi azogushoboza. Umwami Yesu abazigame. Noneho rero turashoje.
reka nsengere. Yesu nashimwe abumvise ijambo ry'Imana bakumva gukiranuka kwayo, bakumva gutabarwa kwayo, bakamwa icana igisa nacyo ndetse bakagendana nayo. Ubushize tuzasumwa twongere tubonane, twongere tuganire. Yesu nashimwe. Musabye ko ushaka kutuganira ku cyacu ubusambanyi tukagikomezaho cyane, na numva ntangoye kwaguka, ariko kubw'iminota n'imisaje twaye, reka dufate umwanya wo gusenga. Data wa twese muri twagushimiye kubw'ijambo ry'Imana duhaye, twagushimiye kubwo waturengeye kwatubira amaso ukatubira mutabazi. Uwiteka amatwi zo gucana igisa naco, ijambo ryatuvuga ngo Mana ngo twatandukane cyane tukakora mani by'Uwiteka ashaka, ngo nawe uzatugira neza. None Uwiteka byiringiro byacu, senge umuntu wese agiye gutwumva, senge umuntu wese ari kiratubona, ndasabye imbabazi zawe zimugaragareho. Wakoze cyane igisa naco Mana, Satana akamwizizira yuko atazoharirwa, Satana akamwiza ko Imana atanakimwe arimwo, ariko ndakwingize mu izina rya Kristo. Noneho n'ufite umutima umenetse Mana, ndashaka none nawo nyene murabe Mana, wiyerekane nk'Imana uhari cyaca n'igisa naco Mana, ubwiza bwawe burasire, imbaraga z'Imana zibagaragareho mu izina rya Kristo. Turi mu isi y'ibidambidambi, turi mu isi y'ibigogi, turi mu isi Mana aho ibyaha byose Mana byabaye mu rurazi, aho ibyaha bisigaye bisosa mu izina rya Kristo. Aho n'abakumenye Kristo Mana basigaye witekanye n'amahoro Data, basigaye bivanga atakiza atakibi tukibona mu izina rya Kristo. Aho gwafinururo Mana gwamaze guterana, ariko turakwingize ni wavuze ngo reka gwafinururo bikurane, kuko Mana uze kugenya, kuko umuhimbuzi ni wazomenya uko nabigenya. Ndakwingize Jehova Jire, reka rero Data buje batwese mu ijuru, abafite imitima imenetse ubabarire, abafite imitima itunganye ubereke inzira nziza, ndetse n'abashaka kwihana nabo nyine ubabere Imana, ubabere umutabazi. Bwiza bw'Imana burasire. Urakoze Data wa twese mu ijuru, ishimwe n'icane kurewe, dushake kwizo mu ijuru, uzabukoze mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Urakoze mukozi w'Imana, urakoze ku ijambo ryiza tuganirije. Haleluya. Utandi tugutumira uzaboneke. Yego. None ntabwo watanze address yawe, ntabwo wavuze. Ndabyibuka muri introduction twavuze ko uri umwana w'Imana, uvuga ko tuvuga no ku mukozi w'Imana, ariko ntigeze tubwira mu murimo w'Imana Imana yaguhamagariye. Nyine ari umuhamagaro urawumva mu Kinyarwanda, umuhamagaro. Hari abahamagarirwa kuvuga ubutumwa, hari abahamagarirwa kubwiriza. Nyine twahamagariwe byinshi, cyangwa gusengera abantu, cyangwa ni byinshi nabitahuye. Hama impamvu nashoze ngira ku ijambo ry'Imana, kenshi jewe mba nkunda nkweshwa na Mwuka Wera, ikigo cyatuduza umutima sanuka cyo navuze. Yesu nashimwe. Hama ninashatse nze kubivuga mu nyuma. Yesu nashimwe, ariko dutanguje ijambo ry'Imana kuko nibyo rikuru. Yesu nashimwe, nibyo rikuru gusumba ibindi byose, ariko na address yanjye nayitanga. Yesu nashimwe, nababwiye ko ndi umwana w'Imana, nkorera Imana mu ishengero Soko ry'Ibitangaza i Burundi. Yesu nashimwe, ahantu hitwa sinzi ko no mubivuga nyambara umudugudu nyambara iki, ariko twebwe tuvuga zone. Yesu nashimwe, ni zone Ruziba. No nkora umurimo w'Imana, hama nkaba ndi umuhanuzi. Yesu nashimwe, nkaba ndi umuvuga butumwa, nkaba nkorera Imana muri ivyo byose. Yesu nashimwe. Aho Uwiteka wese, aho Uwiteka ntuma ntunza gukora umurimo w'Imana. Yesu nashimwe. Kandi umuntu wese yubaha Imana agakora ivyo Imana ishaka, nanje ni inshuti yanje. Yesu nashimwe, akagendana nayo. Hama sinivuze aho mvuka, mvuka mu ntara ya Rumonge. Yesu nashimwe, niho mvuka, komine Bugarama. Niho mvuka. None ubu ngubwo ndi mu Rwanda, niho ndiko nakora umurimo w'Imana. Yesu nashimwe. Imana niho yaguhamagariye. Ni Imana yabamagariye. Mu Burundi benshi baranzi cyane, abakunda kuduga imisozi baranzi, abafite ibicaniro baranzi. Yesu nashimwe. Rero baranzi cyane, nibazomenya baranzi cyane. Nkorera Imana mu bwo buryo nk'ubwo, kandi nkunda Imana cyane. Yesu nashimwe. Kandi nkunda n'umuntu yemera Mwuka Wera akagena nayo, ndamukunda. Umwami Yesu ashikaye kutugirira neza. Akoze cyane. Imana iduhane umugisha, kandi iki kiganiro tunasaba n'Imana, tunasaba n'abadukurikiye bazakire bagisoze kugira ngo banumve naho turuka n'ibyo ukora byose. Tubana n'Imana
kandi mu maboko yayo. Murakoze cyane. sawa, Yesu abahe umugisha.